Tunai ka dek jingking non ba kabangi da ijali sisha. Mana ba penjikti gini. Berat kibru kibayak yang hakin ka jingking. Bagi pam sing pam kia berbatar kaca balap pasyam. Kim tip syu kedai quick kesuba jong kan kadang tan. Hot ngimla pentip ngimla bi mana papenjikli hadu kan ini. Tuai kalau kecinggar pak tungin longki kiba semar ngilongki ba ngimba longki ba hus siat kamtam ya ka kakia teng bangi berat ya kijakli ada penginda ijli kumne sibun teng tang nakani yo ekjimpang kristom namar ba sibun kiba ba kam ya kan kiba agak sajan ni teng ka sumru don sibun kiba kumta dari to ya le pania sumar ya kan kamtam kiba pam jimpam tona ya berpatar kalau jong kipla pada asyik pada pira asyik pilap dan juga tanya andai pani kapas fisu berkat sekarang sebesar sekilan fisu king memang ke kalau penjak belum kantam ya kadang katahan lajang day tang hang di jingking kebaca klik kemudian day naru jingking jaru satu tata satu sewa ariat kalau sepunya begini kita sampai kini video kalau kejingkar kuya pi